Pozdrav ljudi, u današnjem videu ćemo odraditi jednu recenziju autokamere. Autokamere firme Senkor, Car DVR kamera SCR 2100. Vidite kako izgleda pakovanje. U pitanju je češka firma, ali je proizvodnja u Kini. Proizvodnja 2016. kupljena 2017. Koristimo je već par meseci. Znači, ima G senzor, 2.7 inch LCD display, Full HD, motion detection i integrisanu bateriju. Vidjeli ste pakovanje. Vidite kako ona dolazi i sa svim čime sve stiže. Znači, kamera kao kamera, izuzetno tanka, veliki ekran i imate znači ležište za microSD, USB Slim D, kako već se zove, i HDMI izlaz. To je kamera. Ono što još stiže sa kamerom jeste kabel za priključivanje sa računarom, koji je nekih 40 cm dugačak. Znači, postolje za kačenje na staklo, koje je vakumsko, koje poprilično dobro drži. Baš drži i nikad se nije desilo da nam padne. Kugla koja se kači na kameru, koja može da se skida, ali praktikujemo da ne skidamo jer je lakše ovako se skidati direktno sa sistema za kačenje. I ono što nam je ostalo jeste punjač koji ide u autopunjač vašeg automobila, koji ima popriličan dugačak kabel, otprilike nešto skoro 3 metra, možda nisam ga točno merio koliki je, ali sasvim solidan, čak ima i više kabla nego što bi trebalo za neki običan automobil. I dalje da se vratimo na kameru. Ono što je jedina mana ove kamere jeste što ima integrisanu bateriju koja ne drži ništa. Znači malo nešto drži, ono će da upalimo. I ona već snima. Dogasimo snimanje. Bismo ušli u meni. Meni je isti kao i kod svih ovih kamera koje se vidjeli da su kineski proizvodnje, da su za automobile. Imate gore, znači, podešavanje kamere. Znači, idemo samo dole, znači, imamo podešavanje rezolucije. Namestio sam je na Full HD, imate i 4 opcije rezolucije, pa koja vam odgovara u odnosu na koliko karticu koristite.
Imate presnimavanje snimaka, znači da ide ono snima u krugu. Ekspozicija, motion detection, možete ugasiti snimanje zvuka ako želite, da biste smanjili prostor na kartici koji se zauzima, da uštampate datum, date stamp, IG senzor, dalje imate park mode, štelovanje vremena, nameštanje kada se sama da se ugasi, beep sound, jezik, frekvenciju, format, default setting, power saving mode, lamp setting i verziju programa koji koristim. To je to. Što se tiče toga, ako vam se isprazni baterija, postoji mnogo lako rešenje. Uzmite običan adapter za punjač mobilnog telefona i povežete ga sa ovim kablom kojim ste dobili za punjač, za povezivanje sa računarom. I povežete tu. Sad će da vam pokazuje da kamera se puni, priključena na punjač. Kao da je prepoznaje svoj punjač, u stvari nakačena na struju. Što se tiče snimaka, snimke možete vidjeti na našem kanalu, koje smo izbacili, snimci koji su izbacivani sa putovanja ili road trip su snimci sa kamere u minimalnoj rezoluciji, znači sasvim solidni snimak pravi i u minimalnoj rezoluciji. Sa većom rezolucijom sigurno je bolje, ali nemam snimak sa boljom rezolucijom. S toga tiče, to je to. Dalja stvar zašto možete koristiti ovu kameru jeste vrlo praktična i slučajno smo je otkrili. Kada povežete kameru sa računarom preko USB kabla, ona vam nudi dve opcije. Imate opciju da je mass storage, znači da uzmete podatke iz nje, ili da je koristite kao kameru za PC kamera. I kako se možete koristiti za razgovore sa Skype-om, na Skype-u i sve ostalo. Jedina mana što ovaj kabel je kratak i što je USB tipa mini-B, što piše na sajtu prodavca. Dalje, kamera nije toliko baš jeftina sama po sebi. Znači, ulazi u neki cenovni rang od skoro 6.000 dinara, 5.599, 5.500, 5.600 na jednom sajtu Tehnomedije i na non-stop shopu za 5.399 dinara. Znači, blizu preko 5.000 dinara cena. Nije baš jedna od onih jeftinijih kamera, ali iskreno vredi pare. Za koliko je plaćena i koliko traje, kako dobro snima i u minimalnoj rezoluciji. I to je to.
Snimke možete pogledati na našem kanalu, što se tiče snimaka sa kamerom. Ako vam je video bio interesantan i koristan, lajkujte nas. Ako želite još neki snimke od nekih gadgeta koje možemo nabaviti, napišite nam i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se do sljedećeg videa. Ćao!